hambay ang tini International Mothers Day ni salo scripture sila kaina ka John chapter 19 verse 26 and 27 English by pore nai Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. So he said to his mother, "He is your son." Jesus cross kanta bujak tui naiklai nukha boni buma kari tongu ge jebo hanjak kumani disciple basai tong. Ya pro bo saka Jesus bon bumano iklo omosi ni besala ge 27 no tam saka. Then he said to the disciples, "She is your mother." Of that time, the disciple took her to live in his home. Boni u hanjakmani disciple bon sagri John obo ge ni ama abono nung care khaidi alha ge boni pore ge John Jesus ni bumano langai care khaika jotno khaika ge sung nugo oronyo Jesus bon bumano care khaimani ina sakang ani ama sabai tongai saba ani amano care khainai nei wana ge boni hanjakung mani disciple no sagri no saiklang thangmani sung nugo Jesus ni charjona bufayong tong boni bufayong tong tisi bo John no daitoroiro bo arono boni bufayong no khom jaya John no ge boni khasusani disciple bo wansogo John an kok nanai ni order yachagi nanai hain bagai bo John no daitoroi klang thangha arono sungdugo on the cross Jesus entrusted his mother to Apostle John to cross tong tutoi Jesus bon bumano Apostle John no daitoroi klang thangha. He told his mother, "Woman, this is your son." Prima omosinini sala. And then to John, "Here's your mother." John no saka omonini ama. This act is seen as a way for Jesus ensure his mother was cared for after his death, the symbolic passing of responsibility of familial care to John. Ono jengnugo je Jisu mane sengsarni daito buma hisabe bo okra besala hisabe bon daito bono bo responsibility no phunuman klai bo thite tuyo sasi chin boro kuno din ang nugya kho omno naikani khaidi hnei haipana obong kake Jisu ni ke busak daito bo palon khaiklang thanga theinani ragma rohona sakangsi bo John no saiklang thanga ani mano daito nadi bono care khaidi hnei. The oldest son in his family, Jesus had a cultural obligation to care for this mother. Nukungni okra busala hisabe cultural obligation. Cultural mane sengsara je niyom. Borongni jora niyom tongu je okra je bumano mapushinai. Abhaike tabu seng of course abhaike nu okra ni oro buma tongu ba busukung ni oro tongu abhaike nugu according to parents ni icha. Ya haipana azorang ke boni jeno okra hisabe daito ungjaka ya in bagin daito tui tongu ya in bagi boni haja kuk mani kok nanai John no daito roi klang tha. That is why he passed that obligation boni daito no roi klang thangka on to one of his closest friend. Closest mani boni gana kuk boni haja kuk mani disciple no sagri no John would have certainly obeyed. Bo wanso John boni kogna nas nanai ni hen bang John no bo bumani daito roi klang tha ob haike ne chini sengsaro bhaine bumani proti daito saronai ab haiseng wanso imana ge even chini bi bhaine khoroksa busan bumable ang jot janja bumani koksa saya oro bumani figure no saitong tak ang bhaine mother of my husband children buman ang buman just boni buma nei omlo kaisa wan soi tongani omlo kaisa borom khaitung ni tak joto sung busa maja bumaro joto no sung mother ge as a mother figure joto no borong no respect khaina nang as a mother figure ni figure sung tongu ge nono bama ni buma ya phan ni busa ni buma khoroksan buma hain bagai buma hisabe sung tini mother dego sung respect ronani nang even bhaine sung respect rona nang sa bhaine ni busani buma ble hain ba at least phayo international mother day hi sibai ro rokha khorok su sai ro bhaino ro rokha royana Jesus sama haike daito ro iklang thangna ang thuika ke thuima to josto salsa thuinai haide
luya sayang pasi nung to salsa to thine ble ke ang thibe ke nung hai niro haing lai di do ki cyclang me de sama ya de sama ble ige sung ke ble ne hothat ke thile ke mung saya boro phonai boro khaine se sisilai ye oro ang san nai me ke jisu se ke sungsanni dai to no bubo palon khai thang bumano tei tini jisu ni dai to sung saima kha bumano tei bo bus responsibility bo tei thangkha yani prophecy ragma last movement sa si bo bumano asake maya khai kha jotno khai kha boino khoroksa no je borok khoroksa hamja kumano ya pharik lang thangkha chini tini worship sung jisu no tei jisu burei bumano tei busuk hamjak busuk care khai abo sung nukha tei srunglainai tabung ke second part ang sok phainai ang kisa pasagi long live mother day holai nai do pasalai ani pore long live mother day amani sal ayuglok thung ama angnono hamjago sorry forgive me mom ama ano nakar khaisidi hambai asukdi tan bagi ang forgive me horo hokake tan bagi sing forgive me mom hokake sing bumani asuk sacrifice no kunodin subaya tan ke sing khoroksa busano torona ke bohogo pusigei torna ke asuke cost manu jeni cost bisini cost samarok no sabno sanai sabno saya labla sig kibikiri obhaya de jin samarok no busaino busaraya kebno saraya asuke chini busa khoroksa bagai asairon torona ke jeng aroni sini sungsa butong lachi sungsa butong kebno saraya saksang dukhomai cost mai tong hain bagai amdang sing jepropan bumano sorry forgive me karon nang sing no sacrifice khai masuk sing khai maya oronyo sing ang phunungman ke naide on bohokoto busa tijak bag tijak our mobile sikhai jakho ye bohokoto abde ke chini borok rogo tiprasar rogo ani amano sang nu ani amake barat tia ta beshi logya bohokoto ma ke yang chin depa hi tong depa hai langa halima ke hor phaiman nu ke bohok ko tama yang langa bu khaijang ke te dingi hito tong dingi bu aichu basai bohok ko tama yang busa banza khlai dingi kai mai sumanu asake costo hage sacrifice khai hain bang sing borok no repent sud khaibe me buman sing torman hain bagi sing je propana forgive sananang ketabok what is the International Mother Day hokake sing nuka year ni second Sunday of May nio khaijago bo hongke popular khaikya bo ana jarvista why do we celebrate International Mother Day sing tani International Mother Day no celebrate khai ye abo no sing bumani sacrifice no hamjak mano
boni contribution no sung recognize kainani sinani ba bumani hamjak mani asaki sacrifice kaimani he busano toyi ige busa khorok sano nung torolai loh rol mane kaham kotor khail hamane nation dofa country no seba khaima klai tab nung kashmiro asal army kotor thangnai ro army ro bo bumani gundui army ngi manable o army ngai ro tamba buma ti sanani kereng contribution bagi boro army ngai tabok desh no ro khaina thang je jago sung u tabok jorago draksa lai chuak lai kabang ma srai ro jaga ok lai ya ketong hain bagi borok no sung salute ro nang ge hain bagi buma no recognize khaina sung ge recognize ba khaile ya sigede ge angtini khoroksa burino ang recognize khaina bo an personally recognize khaina ge boni sacrifice khaimano ang saja kha boni sacrifice khaimano ang borom ro it is a day to express gratitude and appreciation for the mother bond maternal bond the role of mothers in society hisab tini ni din kha tini gratitude kritogotang mano express khainani appreciation khainani borok no I nghan sagen I takje man ang hoi tomani army bumarong na appreciation khai tomani riro je tak nirok srai no toy phema mani girjao abuno belai ke great samung nirok khai tom srai no girja toy phema mani great samung ekdom bumani role kaham ge how do we celebrate Mother's Day bahai ke sung Mother's Day rok no celebrate khai chung to taksi khanable omo onek bosor America ung finance ge de 이게 Mother's Day 는 바게 celebrate kainai 바게 똥통ai ke mother bisna basa ke는 bumano happy mothers 네 기스파 로만 그바이 나 bumano 함작 이 푸누만다 앞으로 케부승 뭐 가이서 celebration 이게 tradition 이게 또 스라이로 랑 코러스 카양 게 스라이로 쿰파로카 바간 해 니제 노클란 쿰파 야 파기 Mother's Day happy Mother's Day 히로이만 스라이로 바사 card rocks 나무 Hey, homemade manirox na man bag rok pas na rumal rok pan snagi roi man ye abo haike common rok ka ke sing ten frang human hai I love you rok hoi man ye te kai sang ke ba ke sing bumano respect khai tan ke odino buri bumano kam khai re ge no ga tiu zo to no ma dini sal sale nang tongsi di he buino bu sam nang tin sal sale tongsi sing sungsi nei as boso sara boso sungya de buri로 ha sara boso sung ke tini salsale nang tongsi sung sungsi nei as salsale bang hake borong no phiog maya de buri로 no bumarong no obo ke kind of respect abu kaisa celebration mami sungro ye ke bumana asoroi tongmani he bo kaisa kind of celebration ye salsa porjonto sung yogya omo hai buma tongna salsa porjonto yogya angla of course waishu 파타로 구리 여구 하이판 박서 브리로 파타로 구리야로 이게 여기야 이게 뭐로 바이 타임 부마 바이 타임 스펜딩 खाइ만 박서 사키리 खाइ히네 부마 바이 말라야로 만 또야 데바 사키리 खाइ एकदम 와이스판 어비야 클라이 앙레 엄테 헤마다 데히 시아파나 앙 아니 아마노 보 에어플레인 로 마카야로 히 khnagai 에어플레인 로 카로 하시가데 이게 보노 사이숭 로케 고하티로 카로이로 호나 에 아바 이렇게 부마니 이차노 보론 카이나니 제스타 카이만 시게데 부만이 이차도 보라보 무니셔블레 부만 바함 부트이 동 보니 부하이는 사마니 두코 동 무숙마니 동 게부승이야 부만이 무숙마로 두코로 마네 부승네션 동 나이반 아이 딘시 아니 먹고라 누비야타 마는 탐노사 무수 바 taklai biang berai musu abu hai ke bu singman nugia kha ge te gift to roi man omonka mi apro krishna na gift ro mani o gori oron joton dong bp blood pressure nai man nini hingmani bisik step nai man nini abo thumani ka hamke thu ka ab hai kabang ma oro nai man ang to dino 10,000 steps and target mani hingman target ta 이게 pressure 하는데 이게 어바이게 나이만다 이게 phone call 버럭 파이 이렇게 하이바는 다 서바이드 힘마사가 이게 하이바 보니 무속만 집래 이게 부마노또 이 피크닉 사이만 자가 까하 어이만 정 레스토랑으로 탕 사이만 레스토랑 옆에는 노파는 together
닌 부사 한석으로 허사 그방 동남블레 파디 딘 살차 마이 잘라야 너네 에글로게 살라이만 아파이다 Mother Day no bahaya sung celebrate kaiman abhai no ang sakata kisa rang cross kaya gay nung asa kebang ma rang cross kaya na ya kita bok ang koroksa buma no felicitation rona musu o paraw ang observe kaya nirole bahaya roka saimia church ni mote birising de roka saimia ani category ang kaina ka korok ni besi busa mangnai ye ketapa nang kake bo graduation busa graduation mane BA pass unjak na nangnai ge self support na nangnai ge te ubroi ge sakri khaise yang na nangnai ge ang bono roina kha sini bukuk jutila no ro kisa bus kam phaise ge kai tono belai ke hambai omo bosong thancha baptist church ni buma ni international mothers day go ang categorize khaika je koroksa buma busak ni basic na nangnai ge bon busa joto no graduation pass te self support te missionary samu involved hainba ang bono felicitation rokha hamjaka ge or bishim puri ro manai na baikna category khaiman ge next year ang bhain bosi mai tong ge an busano pass khairna e abhai bono no encourage roman omono international day ni uddesho se omno ang bono borom rokha nirok nukha ge o haike mamble sa ang ban busano khaine e abos omoke boni photo kasa tesin naithok khaidi photographer no se khai malia kasamon haino omno sa photo rok tak sa si mobile tongsa si mobile rok tongsa photo kori gi jakya belai khen ang customer ka bono o photo mana bagai dor ya saksde aro felicitation to the conjug Jutila Deborma by Mrs. Kobita Jomatia, social worker, on occasion of International Mother's Day, 11/5/2025, Sunday, Bosong Tancha Baptist Church, SNBA, TBCU. 어버 게 가지자 그도 게 이제 못 피야삭 파통스테 무수그러 이승작 나나 나뭐 근데 한 바이 기사가 박라이시니다. Te kaisa ke ang kaisa game just kisi sa game hai kaisa nai 5 second ang jora ro nai toto no mobile ready ke tong di je mobile tong nai ro pani bagai price paina paijak le hai baki pha mang lai sinai ang sungnai sabani mobile lo mani photo save khaijak tong engge 5 ro le 10 do 10 second ro de ano phunu phaidi phunu phai menai sekang to second den kha good very good do sipai abong kha ani hisabo bumani concern namani bumano hamjagmani bumani photo yago tongmani next ke bui busani buma ble ke buhini photo le sabni tong 10 second sekang punu empty buhino respect romani buhini concern namani bon bai ke tongba karon bo anu bu tuma khai e apai hambai niro cooperation khai me bagai ge tak bumano tei an concern esake ang bumano tei mani baba no tei hana baba no tei bu boy si mani amano tei bu boy si ha ge buba grani obrok tongu ses roma rokta ge borok no present ro ha pibjuk sangrok no jotna present ro oro kaham collection tong itihas karon amangka TJS by involved Baba ang kapye TJS ni pioneer ye arnyo ama involved tong ge oroni itihas prai ni tong TJS ni itihas ni 80 dangarong ye oron ke sung joto no busugrok busarok kobitarok sukha tama bumano tei tama tong ro photo rok kamang ma tong aman photo rok amno tei ang photo e ab haike bumano tei joto no kaike kisele hamari manai ma tong 어런 역 방만 시작 나이 동도 자라 book lover boy 함장 나이로 게 어머 보레기 아람 망장 나이다 땀게 어머 수이작 동룩 탕나이 소 동룩 탕나이다 이게 승하이 버카미도 아무나 함장만이 카사만이 있을래 너제 프로플레 비노 사이 동말이었다나 뭐 누케 아무나 카사 한삭 속으로 흘려 사말이야 이게 어런 여 아니 고비타 수이작 동 고비타나 안 보리 크나로 나이다고 아무나 또 이 고비타 수이면이 Obong ge bok to COVID-19 no phil hamble ike ang thangna humasi thangmalia
मेरी नाम दिल्ली फाइसाइरो हाके isolation kaya na yade egora dinde 12 din isolation kaya na ge bono naimen na wese मेरी नानो 12 दिन के बस सनी बारे गई थै थां हा आं नुगलि उपाय नाता खाइन बा और नाकार सानै आं सुइमानिता कक्तां बुंखे आमा नाकार जासिदि आनो आमा ओ आमा आनि खापमांनि आमा नोंले बोसोकसि आनि काहामा बोसाक हामिया थुथायो गलगजाक आंले ननो बोसोकसि हामजाक आनि खाइथाइनो खाइबै मानलिया माने बोसा हिसाबे खाइथाइनो खाइबै मानलिया थुयामनि नंबो बासाय मान नाकार जादिया आनो ओ आमा नाकारसिदि ओ भाइके कविता सुइजाक नेरो माइजाबाय खिना perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Hambai niro kosto klai tongmani getabok sini cake cutting rognai cake cutting no ang sini secretary no jara roy ge kok do asa samani bisinte chaya sugi rok tongmani keron ke nakadi ge u ani kisise kok samano surinai sini neta no ang koisnai pakai to tini chini buku kobita samatiari bisintui buma o ma pro buma no borom ranani bai ke buma bai halo kam kai abono tui je cetro oi je kok samani kai to awatu do toni bakhaw tongor na bagai nang sini khandi dia pakai to nang chiri logi tongdi subrai jisun mubai apakai tangkai amen International Mother's Day. International Mother's Day. Not a couple. Happy International Mother Day. Uma Romika Sankopal.